Id ngan ditama, om ditana, om di spiritu tabitua. Amen. I grasya di Tuhan Yesus Kristus datakaw, om ikaginabahan na kiningan, om ikapisan di spiritu tabitua. Miyampay not Yesu sa biyabi. Tapi na ngabi. Kano mga kundodoso, ngabi datakaw, popotonda na di datakaw sandi da mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas, day Yesu ay tapinay ngabi. Danak pamidoso so koso, id pamusapan ngabi ko, id boss ngabi ko. Idunu inayman ko, idunu iaw ko ng asan damimang. Maza dahasa ko, maza dahasa ko, maza dahasa ko tagaso koso. Itinapogi, damakin seanso di Mary, i obitwa pointi hambus hahangay. Sabi abi ditasab sangtingabi, Yesu tapinay ngabi, do sumambayang montok dago, doy di Tuhan kiningan datoko. Kikosyanan na dadi datoko, ikiningan tabakas mamohyong dodoso, ngabi datoko, magobit datoko, day kapasuzon sa lajul. Amen. Tuhan kosyanayno, Tuhan kosyanayno, Kristus kosyanayno, Kristus kosyanayno, Tuhan kosyanayno. Tuhan kosyanayno. Kabontugan day di kiningan idi takabas kozo, pibabasan day tuhon ngabi pangabasi, pagi ginabo day tana. Mga zo si kay diyaw, manongko aw gigina si kay diyaw. Sumamba si kay diyaw, mambantog si kay diyaw. Manak si kay diyaw daw kapanang katahwadan ngabi. Montok kabontugan no tagaso. Tuhan kiningan, ladya painsurga. Oy kiningan tama tabakas. Tuhan Jesus Kristus, tanak nanak tantoy son. Tuhan kiningan, domba di kiningan. Tanak di tama, mangido ko di doso ngabi di pamagunan. Kosyanay do idagay, mangido ko di doso ngabi di pamagunan. Toy mo o sambayangsa. Pino ikaw ko do idi abananan di tama. Kosyanay do idagay. Tu isisiyaw no iso tabitu. Isisiyaw no Tuhan. Isisiyaw no takabas kozo. Jesus Kristus. Miyampay di Espiritu tabitua. I kabontugan di kiningan itama. Amen. Ano sumambayang? Oy kiningan i mamadadi di pamusaban ngabi di ongohi da umiso id iso tudu. Anuay no ituhun ngabi no do guminavo do nunu panuan no. Do humizab do nunu don diyon no. Do idtanga di aw katutunan, di aw katantuan ngabi do dayti pamagunan. Ginavo dagay, painggiyat na da do id dino tisunon. Idnombo o kaunsikan tatapot do o iyum. Mazadi Tuhan sa Jesus Kristus tanakno, imamamasi ang mamalinta miyampay diyaw, idi kapisan di Espiritu tabitua, iso kiningan montok so hihinaid, aiso kapupuson. Amen.
Pamasan, mantad di profeta Isaiah. Ingka kadi Tuhan da menenampuan ngavi da mebos da di Shebna, ituan di Moligay. Pahapasonku isiaw mantad upisnu, paiduonku isiaw mantad kelajanu. Antok tadaw di dohovonku isupuku Iliakim tanakusay di Hilkia. Pakuihibanku di sido ikuhibnu. Pasalindanganku di sido isalindangnu, pansananku di sido ikuasanu. Isido namay, iso tama. Doi di tuhun magigison ngavi da Jerusalem, da di sinakagon di Juda. Patampakonku ikunsi di hamin di David, doid bahazan di sido. Nung magivangi sido, ay somay tangosanguhun papangob. Nung mangangob isido, ay somay tangosanguhun magivang. Potodokonku isido, miaga do iso hugu, doit iso kinoizonon togiot. Dumadi isido, do tikon laja, do kebentugan, mentok hamin di ama daw. Ibos di Tuhan. Ko ginavano na po ay Tuhan nga selajur, kada zaday i kalaja di hongono. Menong katahuod sudiaw ay Tuhan, miyampay avi ginavo ko. Nongaw no ibos ngavi do kabangko. Idumbangan di tasab ngavi do ozon ku i isyaw. Sumambazo i idumbangan di penambasangan tagazo tabituano. Menong katahuod sudiaw mentok diinuhi kaginavano. Ipaingahib vinasi do savyavi inayhanza kokomoy diaw. Ontok ditadaw minamohozo suminimbako. Nuanganu ivinakas di kaduduvo ko. Akavas Tuhan ngamintong maisido dadi tangosibo kagiginovo. Ina po tangakakat kagiginovo nga oyhan disido mantad sodu. Kaginavano na po ay Tuhan nga selajur. Kadazaday ikalaja di hongono. Pambasan, mantad swat di Sancti Paul, doy tuhun ngavi do Rom. Songko no di o pinuavang di inahom ngavi di kinaingan, songko inahom di kabahan, toyhan di sido, automod anu sumuang di tudu ngavi di sido, toy mamalati di kalalahano ngavi di sido. Isay no di o koyho ihopo di pemusavan di Tuhan. Isay no di o kanu-anu po do dumadi do mononon tuduk di sido. Isay no di o kanu-anu po do manak di sido do nununo po. Toy popohos di sido do nununo po. Savyavi ipoimbangun nga mikot mantad di sido. Savyavi do isido o monodo o montok di sido. Doy di sido no o kabontugan selajul. Amen. Ibos di Tuhan. Katohuadan doit kinaingan.
Kristus ipinapababas, di pomogunan doy daw sundi, pinahansan di si dodoi dotoko, iabado no kopi babas isyoho. I Tuhan miampai Yesu. Pembahasan manta dia bal tawasi tebitua sinuat di Matthew. Bantukan dia Tuhan. Koikot na po i Jesus dahil uvang Caesarea Philippi. Pinaw diso disido o tudiso diti dahil di mokiki iya nga vidaw. Isay i tanak datuhun ka datuhun ngavi do mabos. Hominabos isiho. Vokon mabos do isido no po nga ijon i mamamodsu. Vokon do i Elijah. I suvay ngavi no po nga i Jeremiah. Toy sanguhun di profeta ngavi. Nga isyesu hadisido. Isay zo ka Yesu isyesu. Dari pabos no i Simon Peter. Isyaw no i Kristus kadisido. I tanak di kinengan poimpasi. Simba no i Jesus. Oy Simon tanak usay di Jonah. Isyaw no o tuhun tahun sikaw. Tuokon ko ton si omza o pinapointahang diti day diyaw nga i tamaku id surga. Dadi bayno maboso day diyaw isyaw no ipita id tampak do pampang diti do pavahon ko i eklesia ko. Ino po babazan ngabi di kinaizanon di nangapatay nga aw i kababaga po do humaban diti. Patakon ko diyaw ikunsi ngabi di pamalintahan do surga. Nununo po itimbogosan do id sa ibaw tana nga otoy mo may do otimbagos id surga. Nununo po iuzadon do id sa ibaw tana nga otoy mo may do uzad id surga. Dadi minanak isido di mokiki iya ngabi do penu ngabi i mositi tenudon do kada popoyho di isay do isidono i Kristus. Iya bal tapasi di Tuhan. Tapi na ikaw ngabi, idea bal tapasi tadabay no. Minamudizo i Jesus kuma di mokiki iya ngabi. Isay isido doid pamusaban diho. Isay zo ka Yesu isyoso. Tapi na ikaw ngabi, mintutun di Jesus o mangisho isay i Kristus memerlukan toko do nunu ikamazon do personal encounter. Ano inabazan toko? Ano inabazan ko? Ano inabazan Yesu nogi? Ano nataguvang ko? Ano inataguvang do toko? Do kapasizon miyampay desido. Ano mangan desido? Montok dago. Montok Yesu mentok datoko sangovian. Nagi lati doy kaposizon. Ogumo inongaw toko, kokomoy da nununopo, kokomoy da kiningan, kokomoy nagi di Jesus. Id panabasangan,
makinangaw takaw the Father. Do ingkwa izyo do popoyho. Papalati, papabal kokomoy di Jesus. Idamin nagi. Mantadi onini takaw po. Imohoying takaw tapinay ko ngabi. Papabal izyo kuma do takaw kokomoy di Jesus. Id kahansanan kuma di mohoying takaw nakapanaw ngabi da iti kapabalan. Nadiid kapangadyalan tayo ka ikamazon no catechism class. Noong takaw mangingiya do catechism do takaw. Papabagi papasasi ikatumbasan. Nabazan diho day kaposizon. Na tayo mo, tayo kami nanay mo takaw. Kapamogisan, sharing. Kapoyhan, tayo information, pasasyan, witness. Mantad, kinovangan do takaw. Mantad, suvay panogi. Katapi ito pinay ko ngabi, sabi abiditi, inabazan, kasasyan, pinasunod tayo kapoyhan po nga mantad davokon. Ingko ko Zesu tapinay ko ngabi. Ano inabazan no piumanan tayo kasasyan di Jesus sandi. Kiwanang ko ipangalaman di Jesus sandi. Kiwanang ko nabazan di Jesus sandi miyampay di Jesus. Ogumo ivokon papabagi isolita di sido. Kokomoy di Jesus. Songyan pinopoyho itutumanod di sido. Isay isido kada tuhun ngabi. Katapi minabos Jesus okon ko isay izo kada tuhun ngabi. Nga isay zo montok Yesu sandi. Ano inabazan Yesu kokomoy dogo so hihinay diti. Nadisabi abiditi tapinay ko ngabi. Isay Jesus montok Yesu montok datoko. Kano toko da do popoyho isay Jesus montok datoko sandi. Nadi nung pamusaban toko tapinay ko ngabi. Paghuhui no nakatutun toko di Jesus. Ay sa ikamazon no direction itujuan na toko nung toko katutun di Jesus. Sangyan is Simon do nakatutun di Jesus. Minangakun isido no i Kristus tanak di kiningan poim pasi. Nonuan is Simon dongan do Peter. Iso ikamazon do identity, kain tutunan. Iso mission kababago, nagi kaposizon kababago. Ano ka di Jesus? Umadisido, isyaw na ipita, itampak do pampang diti, do pavahon ko i eklesia ko. Nonuan ipita, do mission kababago to establish the church. Ipanamazangan, nagi kuasa authority mantadid sabat. Dadi tapinay ko ngabi. Isay i Jesus montok Yesu. Isidonan ko paguhuanan Yesu. Paguhuanan datako. Ano alati kapasizan Yesu? Number idimpoton datako. Ano ikonsikan tatapot datako? Kiva teko dayhonan ko i Jesus in kapasizan datako. Teko suvay komantadiho ikamazon do just another personal things i Jesus in kapasizan datako nangko. Katutun toko nangko isido isay toko day disido. Nadisabi abi toko
kawaza diti proses tapi na ko ngabi miaga nagi dipita moy do gumazo kaing kabas itayhan ang patumbasan na takaw napodso takaw nanuan takaw dangan ngan kababago ngan diti no po nga popoyho do takaw do isay takaw sa bagi do tuhon Kristiyan miaga di Simon nanuan dangan dipita Simon kabaza isidodo kabahingkangan dumadi di sido sandi dumadi di pita sandi tadi songyan do gumazo toko iso toko nga porlo do balajal kabaza nagi do kabahingkangan miaga di pita kabaza isidodo ingko isidodo minamodung take betray di Jesus ingkwa isido do mokiampun di Jesus reconcile kuma di Jesus guminuhi isido di Jesus tadi tapinay ko ngabi mintutun di Jesus iso o kapagahapan montok do tokaw sa ngabian iso o kapagahapan montok do ikahansanan kapasizon da takaw katutun takaw nang ko di Jesus nadi kanono maza di Eucharistia tabitwa diti tay mo takaw isido habinakozo mintutun di sido moy do kabakas na da ikatumbazan takaw oin vaguvan takaw da tamoy mo mazano di Jesus sandi Mingkakatoko no tapi na ko ngabi in baguvay toko ikatumbasan do toko tumbasan so it iso kiningan itama tabakas munonodo do taban tana do sabiabi konunu okito au okito tumbasan so it iso Tuhan Jesus Kristus itanak tantoy son nanak di kiningan nanak di tama da paguhu sa biabi umul kiningan mantad kiningan tanabaw mantad tanabaw kiningan totopot mantad kiningan totopot nanak pakon ko tinodo sompimyon si miyampay di tama maza di sido o sa biabi donotodo montok dotoko tuhun ngabi montok kapamasusan dotoko suminondot isido mantad syurga masa di spiritu tabitwa nadadi tuhun do idi hahangay Mary nadadi do tuhun montok sebab dotoko do nakapapakid salib do itsi body Pontius Pilate noon do so isido do kapatazon nohobong tuminungag bago ontok di tadaw kumotoho id katanudan miyampay di buk do tongopitwa ninsabat isido do it surga pinaikaw do idi abananan di tama mikot may bago isido id kabontugan do mambisala di sangimpasi nangapatay kapamalintan daw ay may kapupuson tubasan so idi spiritu tabitwa ituhan imananak do kaposison imuzu mantad di tama di tanak imyampay di tama di tanak do sambaon bontugon may inokabos maza di profeta ngabi tubasan so id iso eklesia tabitwa
Katolik om apostolik, mga kunso do iso kapodsuan, montok di kapohiyangan do do songabi. Om mandadandadso di katungagan di nangapatay. Om di kaposisyon di pamagunan do mikot. Amen. Kabahan do kiningan no po nga poingahib do kapamulatian do toko. Kanaw no patako day disido, iti kapokin siyanan nga do toko, id dumbangan disido, amokyano disido, do bagi takudi, id kabahan disido. Susimba na po do toko nga, oy Tuhan, kinongo no o sambayang sa. Oy Tuhan, kinongono o sambayang sa. Montok di Sancti Papa Dotoko Francis, i suminovohi di Sancti Peter, i Bishop Dotoko John, om salviavi Father, doguno na dadyoho i kuasa, di kunsingavi, di kapamolintan do surga, tumanud do palan do kinaingan. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, kinongo no o sambayang sa. Montok diyoho, iminonoy mo da kaladya, id upis kaponoynan do tuhun kinumuan, do ikwasa do kinaingan no da, imanak diyoho, do kaunsuban, do kumaladya, do tavabakas, montok kovosyan do salviavi. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, kinongo no o sambayang sa. Montok do mohoy ngavi, monginya ngavi, om salviavi diyoho, ipoy ngonit miyampay do kamuakan, do sakadungon na da diyoho isyoho, do sumuni, maza do popokito diyoho, do katabazan, it ko ginavan, om kapamolit lotian. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, kinongo no o sambayang sa. Do katutun toko na da di Kristus, do okonopo do ituhan, o mononobus do toko, nga sabagi nogi do ikovang, iguminavo do toko. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, kinongo no o sambayang sa. Montok diyoho, imogigison, daaw kadansan, sumakit toy ondoso, hohobino di ondoso koso, manta diti tolwo COVID kopadom sisam, doko piuman no da isyoho, doko tindapan di Tuhan, do it panginaman nga videoho, om di balakat to sima di sido. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, kinongo no o sambayang sa. Kanono mikot do di Sancti Maria, tina do toko, mokyanu do sido do manampung do toko, kuma di tanak do sido, ituhan do toko Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, no ponu kada grasya, miyampay diyaw ikinaingan, obitwa ko itanga do salvia bitondu, obitwa ituva di tinanu Jesus, Sancti Maria, tina di kinaingan, pokinsyanay sikoy tutuhun ngabi momimidawso, do babay no omontok jam nakapatason sa. Amen. Oy Ama, inontodonon do sabiabi kabahan, pinahansan di tanakno, ikuasa daw di eklesia daw. Damasa sikoy papatak diti pokinsyanan ngabi, sa kadungo sikoy do menuhok di palanu montok dagay. Mazali Kristus Tuhan sa. Amen.
Azo ko na Tuhan kiningan do sabya bipinangun, tumasa do koposyanu, nakotay mo sa kay dilaw titakon sa diyaw. Tuvaditana kaladya do hongon nga bidatinaw tuhon. Dumadimay iti muntok dagay dilaw ti do koposyon. Azo ko na Tuhan kiningan do sabya bibinangun, tumaza do koposyanu, nakotay mo sa kay dihing anggur takon sa diyaw. Tuvadi gubas anggur kaladya do hongon nga bidatinaw tuhon. Dumadimay iti ditinumon do kasunduvanan sa. Imang sambayang o ito pinay ngabi, do kahubukan ko Dios ngabi, o tayo mo na dada di kiningan, itama tabakas. Montok ikasan, kabutugan ni Nanda. Montok kapasyan na tako. Om kapasyan na saya ni Eklesia Torituada. Oy Tuhan, minamahantoy muntok diyaw sandi do tuhun ngavi, maza do kopomogompisan, maza di iso kahubukan nakatak insan no muntok sa biyabi. Pavonodono, tabawasi kozo do idagay, sumambayang sikoy, ititak ngavi do pisan pibabasan id eklesiano. Maza di Kristus Tuhan sa. Ituhan miyampay Diyosu. Poin sabato o ginabong ngabi Diyosu. Kano manak do kapanong katahuadan ngabi da di Tuhan kiningan do toko. Totoo topot do katunud otuhid iti kalajasa kapamasisan sa. Tomoy mo inombono po do manak diyaw do kapanong katahuadan ngabi. Oy Tuhan, tama tabitwa, kiningan tabakas ko zo aiso kapupuson. Tukoy ho sikoy do, painsang anu iti doy kabuntugan no, tayo sa gontob. Dominikot ko doy di kapanakadazan do tuhun ngabi, miho apatay, miyampay do ko kininganan no. O minungug po di muntok dagay, do kapamahingasan di sondi i miho apatay. Do inon to donon, do ko tuan sa ada dida di lahan ngavi do kapamasisan mazali Kristus Tuhan sa mazali sido itinimungan do tasab ngavi do sumamba do kolajaan no umondos id kotindapan sa lajul no i oho ngavi dagay sumambayang sikoy mampot no da di dioho id iso kopyampatan hozuk do kahazan tabantog damaso sikoy mangazo. Obitwa, Obitwa Tuhan kiningan. O kapuasan nga ni Suga. Kabanong tana, mapanudo kabanugan. Kasan iti takabaskoso. Azo isido imikot nga ni Tuhan. Kasan iti takabaskoso. Oto topot obitwa ko ay Tuhan,
itabud do sabya bikabituahan. Itinapogi do dizono do obitwa ititak ngabi sumambayang sikoy. Masa do papasondot di spiritu nu da ditingabi miaga bohobaw umato. Moy da ada dida itingabi do montok dagay. Di tinan omsa di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patabuso isido. Om nasaga kozo da suminuang daid kaundasan daw. Naganoy isido do lauti. Om minanak daw kapanong katahwadan ngabi. Minangakib di om pinapatak di daidi mo kikiiya ngabi daw mos bos. Onuwo iti sabiabi ko om pangakan no diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyosu. Idlahan megadi untuk napongo imakan min susadop. Nano di sido isusaban om insan po da minanak do kapanong katahwadan ngabi. Pinatak di sido ide di makikiiya ngabi daw mos bos. Onuwo iti sabiabi ko om panginom naman taditi. Tu itino isusaban di zako. Iza di batos kababago om aiso kapupuson ipatungon may montok Diyesu om montok tagumo. Montok di kapohyangan do songabi. May no iti daid kan daman dogo. I katapatan tahom lati do katumbasan. Papabal sikoy do kinapatason no oy Tuhan. Om papatahan do kinatumagan. Gisom ni kot kobat. Itinapogi, damasos kay mamalamay di kaandaman di kinapatason om kinatungagan daw. Patakon sa diyaw oy Tuhan, ilauti do kaposizon om isasaban do kapamosizan. Manak do kapanang katahwadan ngabi. Do nigitan sa kay diyaw, do kapadan da idumbangan no o manampuan da diyaw. Ahuduk kozo isikoy do sumambayang, do magi da ditinanom sa di Kristus, timung sa kanada da iso maza di Espiritu tabitwa. Ondo mo, oy Tuhan, hi Ecclesia no, poin tongkop, id pototongkop di pamagunan. O mabito na susido, da di kapanuan do tahwad sa kaday. Sangovian, miyampay Francis, Pope Dagay, Om John, Bishop Dagay, Om Sabia Vidi Fada ngabi. Onda mo nagi, ita pinay ngabi Dagay, inungokodop, idi kahansanan, di katungagan, Om Sabia Vidi inapatay, id kosyanan no. Tay mo na isiho, din inabaw da bos no. Kosyanay Dagay, Sabia Vidi sumambayang sikoy, dam yampay di hahangay tabitwa, Mary, tinarikiningan. Sancti Joseph, Sabado Sido, miyampay di apostol tong bitwa, om sabia bi isangti inok popon si ko diyaw idbo om pus di umulan ngabi. Kanus Canada di kabosyan, do dumadi do sampi tumungkus ngabi day kaposisyon sa lajul. O mangazo o mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido om yampay disido, om i disido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tabitwa. Sabya bi kabuntugan om kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Dadi panu di mamamasi om noog, masada kapangyaan pa yung kiningan, katama sikoy damabos. Tamasa iid surga, obitwa na ang ano, mikot o kumalintano, hisab no oy man da itana, miyaga da ingka no i da it surga. Takodagay da tadaw diti, alauti sa tasa sangadaw. Ompohyongo sikoy da hasa nga bidagay.
Miaga dagay da papohyong di santop mamuhasa umaban dagay. Ada sikoy pahugoso da kay bastan. Nga pagabaso sikoy no mantad talat. Pagabaso sikoy oy Tuhan sumambayang sikoy da mantad potitikid talat. Kotahuwad no da manak da pibabasan id tadaw nga bidagay. Da maza di sakaday da kosenan no. Paingabas ka na da tamoy mo da mantad doso. Ang paintampasi mantad sa biyabi ko susan ginabo. Damasa sikoy, poinganda di kahansanan na bituhan, mamlikay katan di mamamasiza. Jesus Christus. Tuloy ka pamulitan ni kuasa ang kabantugan ako. Nagyaw na babae noong sa hihinay. Ay Tuhan Jesus Christus, iminobos di apostol nga bino. Pibabasan timponon ko Diyaso. Pibabasan ko takon ko Diyaso. Kada intong day doso nga bidagay nga day di katumbasan di eklesia no. Kotahuad no damana dasido da pibabasan pisan i katanudan miyampay hizab no. Imamamasi ang mamolinta montok so hihinay ayso kapupuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan miyampay Diyaso tamoy mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba di kinengan, imong idu kanido so ngami na pamagunan. Kosyanay dagay, oy domba di kinengan, mong idu kanido so ngami na pamagunan. Kosyanay dagay, oy domba di kinengan, mong idu kanido so ngami na pamagunan. Anuay sikoy na pipabasan. Intangay i domba na kiningan, intangay isido. Imong idu di doso ngavi di pamagunan. Obito ano, i sontob oho da di makan min susodop di domba. O Tuhan, sumipadan da apatut ko da sumusut di tapo. Bos, aming asan may kadudo ko. Itinanam sa di Kristus kapagabit na dadat ako da kaposizon sa ladyol.
Jesus ko ginabansa, kamangay si Koylong. Untuk kahasa, tunulo si Koylong. Tomoy mo ko daidos, Jesus ko ginabansa. Tomoy mo ko daidos, Jesus ko ginabansa. Sokori binasinu, lumikot ko do'y dagay. Untuk ko'y pasaka, pabakaso si Koylong. Og yung toda tomoy mo, Jesus ko ginabansa. Og yung toda tomoy mo, Jesus ko ginabansa. Oy Jesus, obisya na, oy mo si Koylong. Songyan mahitoy niya, tumongong dohasasa. Palakatay si Koylong, Jesus ko ginabansa. Palakatay si Koylong, Jesus ko ginabansa. Otowadanoy Jesus, Dominico tidagay. Sa ompitanotoy mo, Isu ang ginabasa. Sa jumono potahon, Jesus ko ginabansa. Sa jumono potahon, Jesus ko ginabansa. Jesus ko ginabansa. Kano sumampayang Pongozo mamaganap id suang dagay. Oy Tuhan, sumampayang sikoy, i kaladya kapamahingos do kasianan no. Kanangay ko zono do mamaganap managok dagay. Moy do id sabya bikonunu do paponsiko sikoy na dadiaw. Masadi Kristus Tuhan sa. Amen. Kano po sa mikaw, tabi na yung abi, mentok litiap kapoyhan.
Unsubon atau pinay ngavi hobi wado tokoh sebagai hunod tumbazan tumindapo di sembayang Holy Hour kanjul untuk tadaw kapat iti mikot ko duvong bodom tu Wuhan diti tumimpun da jam kawahu min sodop iditi daitid panabazangan Sancti Michael Pinampang. Pra pendaftaran atas talian bagi misa di gereja Saint Michael Pinampang semasa tempo Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Pra pendaftaran umat untuk menghadiri misa di gereja ini sudah boleh dibuat melalui atas talian untuk misa pada minggu hadapan, yaitu pada 29 dan 30 Ogos ini. Umat tidak perlu lagi datang ke pejabat mission untuk mendaftar dan mengambil kupon. Kupon digital akan diberikan kepada umat melalui WhatsApp. Pra pendaftaran ini boleh dibuat melalui link pra pendaftaran misa yang ada terdapat di website Paroki Saint Michael Pinampang. Makluman perubahan masa komuni drive-thru. Laluan dibuka pada jam 12 tengah hari sehingga jam 12.30 tengah hari sahaja. Terbuka hanya untuk umat di paroki sahaja yang telah mengikuti misa live streaming yang penuh. Tidak ada kekangan had umur. Umat tidak dibenarkan turun dari kereta dan harus mengikuti arahan para petugas gereja semasa beratur di laluan drive-thru untuk menerima komuni. Kepoihan untuk kepahuntanan kepenimputan tiket raffles idpason daw gigina kuma tabinay ngabi hobi po din nakabohi da tiket iti montok kobian iti panbazangan the Assumption of Our Lady Sugod dan nakahuntan iti di kuma do ko iso Wuhan November iti. Kapayhan Tauvino kepunandaan tarik seminar sehingga persediaan penundaan tarik seminar sehari persediaan perkawinan 2020 Paroki Saint Michael Pinampang. Tarik yang telah dijadwalkan yaitu pada 29 September ini telah ditunda ke tarik 3 hari bulan Oktober akan datang. Masa pendaftaran 7 pagi dan dijangka selesai pada jam 15 petang. Tempat di Dewan Paroki Saint Michael Pinampang, tarik tutup pendaftaran 7 hari bulan September ini. Pendaftaran adalah terhad kepada 50 pasangan sahaja. Pendaftaran adalah secara online, sila layari website paroki untuk pendaftaran dan makluman lanjut. Dihan ay kapayhan tamin ay kong avi, kano sa veming kakat ay sambayang Tauvino. I Tuhan miampai Diazung, Miampai kesulubanu. Ablakatan kunanda kiningan tawakas, itama, om itanak, om de Espiritu tabitua. Amen. Ugadno om pabalono ia baltapasi di Tuhan. Otomoda